Libalulekile into ebalulekile ibekwa kahle ayibekwa obala uyabona ihlonono ithule ihlonono akubona nezihlonono la sicela ihlonono ithule sifuna ukuthatha nina abantu bethu ababalulekile abantu bethu abahle abantu bethu abasivalele ingane sifuna ukulibeka ngapha ngemuva senzele ukuthi uma kwenzeka laba bokufika bejikjelitshe liqale kithi lingaveli liqale kumuntu osifazane ngoba bangathi kulimali umuntu osifazane sihamba naye nje mfowethu sesingafika sithi ngamadoda okwenzani singafika sithi ngamadoda okwenzani sekulimele umuntu osifazane siyikhona uyabona kanti uma kulimele thina ufike siphezulu ngolimoto indawo ithi ingane indala siyabonga asambeni-ke nina benkosi siyathokoza sesikhulumile namaphoyisa siyabonga ngihlala niyihloniphe le ndoda ngaze ngimbone umuntu omdala kanje o-active kangaka i-active le ndoda le ndoda kwampungose nawe siyabonga ndula induna senge-proof le hhayi abantu bokufika ningatatazeli lehlise nje umoya bazohamba abantu bokufika bazohamba angeke behambe ngokuthi thina senze amaphutha asixabanisa namaphoyisa unasenze sure ukuthi amaphoyisa ahlale ngakithi noma sibone elinye liyagwegweza angithi umuntu yakhiwe thina silokhu senza kahle ozalunga senze kahle ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ukuthi isilinde besinenkinga neyemoto kodwa siyabonga ukuthi isilinde khuluma nduna sami khuluma sami Shono Shobeli Ulize Ulize Shono Shobeli Ulize Baba boys, Hasem Khalele Silata, Hasem Khalele Kuzombe, Hasem Khalele Silata, Hasem Khalele Kuzombe, Hasem
Gama.